Сегодня 19 июня 2020 года. Мы находимся возле спортивного комплекса «Мадун» имени Василия Ванчары, Республики Саха-Якутия, и гиревики Республики Саха-Якутия под руководством старшего тренера Василия Николаевича Дичковского организовали челлендж по гиревому спорту, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, который стартовал 8 мая 2020 года. Приняло участие 15 районов республики, включая город Якутск, и около 150 гиревиков. И мы данный челлендж отправляем гиревикам Республики Бурятия в лице заслуженного мастера спорта России Сергея Леонова. Челлендж начинаю и отправляем в Республику Бурятия. Samnıma, tolluma, beriner boğulma diye kaderi Küstek sanalak, korsun bığılak Sağa ayılgalak, sağa alamay Gönül göt gönül, günan negar gönül Gördür bu zirger kimin, sahabın denengin Gönül göt gönül, günan negar gönül Gördür bu zirger kimin, sahabın denengin Kırattan kehti bekke, ürüdükten ürüdükke Taksasata örü, sahattına gönül Dihini gıtta gihi bol, korsunu gıtta korsun bol Omukun attatar bol, narodun conun ihim Gönül göt gönül, günan negar gönül Gördür bu zirger kimin, sahabın denengin Gönül göt gönül, günan negar gönül Gördür bu zirger kimin, sahabın denengin Gönül göt gönül, günan negar gönül Gördür bu zirger kimin, sahabın denengin Gönül göt gönül, günan negar gönül Gördür bu zirger kimin, sahabın denengin Samnıma, tolluma, beriner boğulma diye kaderi Küstek sanalak, korsun bığılak Sağa ayılgalak, sağa alamay Gönül göt gönül, günan negar gönül Gördür bu zirger kimin, sahabın denengin Gönül göt gönül, günan negar gönül Gördür bu zirger kimin, sahabın denengin Kırattan kehti bekke, ürüdükten ürüdükke Taksasata örü, sahattına gönül Dihini gıtta gihi bol, korsunu gıtta korsun bol Omukun attatar bol, narodun conun ihim Gönül göt gönül, günan negar gönül Gördür bu zirger kimin, sahabın denengin Gönül göt gönül, günan negar gönül